Miali tanong tu agian ko to mga pada amal kesawapan sa kapagpakaharam o naraka jahannam si kubadan o manusia ulina kapagkaharam o badan o manusia si kunaraka jahannam mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Pag ganayron to miali tanong mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ko to kateruha kula ilaha illallah sanggula lan sapat is nagu ikhlas. Kasaksi isa da tuwa na pato tasimbahan inon taso Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ikhlas nagupatiis mangurip Allah. Ay kadua to, amialitan nung nagyang ko to kapia parangay kalam makakapakindo dulu na mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katlo, nagyang ko to kapagkaabugi, kapagkabayaniki, kusaki, sabab sa gyang ko to kapadalakaw, sa dalan si Allah subhanahu wa ta'ala sa kan jihad mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kasirbisyo ko agama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kapat amialitan nagyang ko to kasiapa ko sambayang raksa kasi siapa ko abdason nagusto mga wakto niyan nagugyang ko to paruko nagusto ka sujud mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kalima kesawapan sa kapagkaharam o naraka jahannam si kubadan ng manusia o di na kapagkaawat o badan ng manusia si kunaraka jahannam sa diskanian kes kunaraka jahannam nagyang kuto kasyapa nagyang kuto apat karaka atasong na unaan o luhur nagusupat karakaat urian o luhur mangurip Allah subhanahu wa ta'ala asunna mangurip Allah sambayang asunna. Miyakatitian ko Habibah. Miyakatitian ko Habibah. Zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daru dupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karamo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu anha. Yaswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Siyakan yan. Napitirian. Amiyan gakon su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi niyan diterun. Man hafada ala arba'i raka'atin qabla dhuhur وأربع بعدها حرمه الله على النار. Sanatigian sa tao asiap niya supat karakaat asunna kuunaan uluhur nagupat karakaat urian uluhur na harramahu Allahu ala nar na pakaharam sa kanyan wallahu ta'ala si kung naraka jahannam sadis kanyan din masku unaraka jahannam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kanam mangurip Allah nagyang ko to dhikrullah tadam si Allah subhanahu wa ta'ala nagugyang ko to kalimatut tauhid nagyang ko to katiruha ko la ilaha illallah si ko kapultay din ng manusia maana amor ya materu ya nagyuto mangurip Allah subhanahu wa ta'ala agyang goto tadam si ko Allah uri nagyang goto la ilaha illallah mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miya panutul o Abu Hurairah naguso Abi Sa'id mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Peter iran atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam idha qala al-abdu ijira Peteru o orepan la ilaha illallah wallahu akbar. Ijira Peteru oripan la ilaha illallah wallahu akbar. Tuwa na patuta simba na inontas wallah nagusto Allah na mala na terun wallahu subhanahu wa ta'ala terun Allah azza wa jal. Sadaqa abdi mi patiis oripan ko la ilaha illa ana wa ana akbar. Daatuwa na patuta simba na inuntasak na tigwallah. Nagusak na tigyan na mala ako atiyan. Mangurip Allah. Wa idha qala al-abd, nagirap man na Peteru oripan, la ilaha illallah wahdah. Daatuwa na patuta simba na inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala askanyamu. Natirun wallahu subhanahu wa ta'ala. Sadaqa abdi, mi patiis su oripan ko. La ilaha illa ana wahdi. Da patuta simbaan inuntasakan asakmbu atigo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha qala nagirap man na Peteru oripan la ilaha illallah la sharika lah
da atuan na patuta simba na inuntas wallah sada sa kutuayan na terun wallah sadaqa abdi ni petiis uripengku la ilaha illa ana da atuan na patuta simbahan inuntasak naguda sa kutua akan wa idha qala nagirap man na pitero uripan la ilaha illa Allah lahul mulk wa lahul hamd na terun wallah sadaqa abdi la ilaha illa ana lil mulk waliyal hamd. Ikira terun oripan ada atuan na patuta simba na inuntas Allah subhanahu wa ta'ala urgian sukada tu nagusubantuan na terun wallah mi petiis oripengku sebenarnya ada patuta simba na inuntasakan da atuan na patuta simba na inuntasakan rekakan sukada tu nagusubantuan nawira pitero oripan la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wala hawla wala quwwata illa bi. Ikira terun oripn ada atuan na patuta simba na inuntas wallah naguda kapakaguga naguda bugra inunta busa idin wallah subhanahu wa ta'ala na terun wallah mi petiis oripengku sebenarnya ada atuan na patuta simba na inuntasakan naguda kapakaguga naguda bugra inunta sirak natig wallahu subhanahu wa ta'ala inunta busa idinak natig wallahu subhanahu wa ta'ala inunta busa may sabab prakan natig wallahu subhanahu wa ta'ala. Oriani ana pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gangana hadith tigana man ruziqahunna 'inda mautihi lam tamassahu an-nar sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa rizkian wallahu ta'ala udina rizkian sagyang ko tuwa kateru si ko kapetainian sa mana maana makateruon si ko kapetainian na lam tamassahun nar nadiskan yan din masku apoy neraka jahannam mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayay kapito mangorip Allah kasababan sa kaawat o manusia si ko neraka jahannam nagyan ko to akapakaguraok sa kalaksik wallah subhanahu wa ta'ala naguso kanggur sa lalansik wallah kanggur dia sa lalansik wallah subhanahu wa ta'ala sa kanjihad mangurip mallah miya panutulu Ibn Abbas radiyallahu anhuma apiteru yan miya nagakan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yan diterun aynani la tamassuhuman nar dua timan na mata di kesku neraka jahannam apoy neraka jahannam paganeron aynun bakat min khasyatillah mata amya kaguraok sa kalak si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na wa aynun batat tahrusu fi sabilillah mata mituday may pantagbu urina may sabab po sa gyang kutua dinian di kanggur dia sa kan jihad sa lalan si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Aya ikawalu mangurip Allah kasababan sa kapakaharam ubadan si iku neraka jahannam na gyang kutua kagenggena ko mata may puon ko kapangilay-ilay sa haram mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la tara aynuhumun nar talo ka klas ya mga tao adi kailay o matayran sa neraka jahannam paganeron na aynun harasat fi sabilillah mata aminggard mituday sa pantagbu sa dinian di kanggur dia sa kan jihad sa lalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na wa aynun bakat min khasyatillah mata amya kaguraw may sabab sa kalakihan si Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ikatlo wa aynun quddat an maharimillah mata agingin si ko kapangilayalayan ko piya makaharam wallahu subhanahu wa ta'ala maana gingin nagyang ko to mata uban yan may layagyan ko to piya makaharam wallahu subhanahu wa ta'ala nagito mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nakaawat at nuto ko naraka jahannam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala.
aya ikasiyaw nagyang kutuwa kasubar o kapatay o wata mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Yatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam. Datigya na petay si ko isa ko mga Muslim. So isa kiran na da petay kiran telo kataw awata. O diyan na makasibar sa ubas kanian kesku unaraka jahannam. Inun tabusa kapakasagadun mangorip Allah subhanahu wa ta'ala.